mwaramutse neza mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kaze makuru yo kuri uyu munsi yitwa Mukada, ikaze ku Ibendera TV. Muri aya makuru turamukiyemo, turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rucuru, turebera hamwe ibijyanye n'imirwano mishya yongeye kwaduka hagati ya Wazalendo zo mutwe wa CMC n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe agace y'imirwano yongeye akwadukamo. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Rucuru, abantu bagera kuri 3 baguye mu bitero byagabwe kuri FDLR yahitwa Ibwito. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ahangaha Alliance Fleuve Congo 23 yongeye guhangana n'ingabo za leta ya Congo mu bice ndibuze kukubwira amukanya gato. Rero uraza kunyemerera ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko hirya no hino ako muherereye mwaramutse neza, hanyuma amukanya gato reka nze twanzike. Yes, reka nongere ngo ikaze nshuti mukunzi wa Ibendera TV udukurikiye aho uherereye hose. Kuva ku manywa yo ku munsi w'ejo kugeza mu rukerera rwo ku munsi uyu nguyu wa none, wongeye kubaho imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bo mutwe wa CMC FDP n'ingabo z'ihuriro ya Alliance Fleuve Congo 23. N'imirwano yabereye mu midugudu ya Masha na Kanyangohe, ni mu itsinda rya Bukombo, ni muri teritwari ya Rucuru, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage batuye ahangaha aravuga ko imirwano yatangirira mu mudugudu wa Kanyangohe, iza kwagura ibice byayo ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare, aho bwakeye igeze mu bice byitwa Amasha, ahari intera ya kilometero 1 kugeza kuri 2 uvuye mu mujyi wa Amweso. Kugeza ubu rero amakuru aturuka ahangaha aravuga ko n'ubundi hongeye kuramuka kurasana, abaturage bo ngo bakomeje guhunga no kuvanamo akabo karenge. Hanyuma rero abaturage bakavuga yuko ngo humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, nubwo bivugwa ko Alliance Fleuve Congo 23 ngo yari imaze kongera umubare w'ingabo zabo ku bwinshi muri aka gace. Uku kurasana rero kwateje ubwoba n'akajagari by'igihe gito mu baturage, cyane cyane kubera kuza kw'abaturage bavuye mu byabo barimo guhunga. Ibi rero bikaba byatumye n'ubundi pressure y'ubuzima angaha yongera kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu nta mibare yemewe yari yajya ahagaragara ijyanye n'abagiriye ibibazo muri intambara, yaba barashwe yaba bakomeretse. Mibare yabo ntago yari yatangazwa kugeza ubu. Iyi mirwano ibaye nyuma yindi yabaye ku munsi w'ejo bundi, ibera mu gace ka Abumbasha, aho Alliance Fleuve Congo 23 ikomeje ibikorwa bya gisirikare igamije gusunika no guhashya abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC. Muri teritwari ya Rucuru abantu 3 baguye mu bitero byitiriwe FDLR byabitwaje intwaro. Amakuru aravuga ko abantu 3 bishwe, akaba ari mu bitero byagabwe n'abantu bakekwa kuba ari abarwanyi ba FDLR mu midugudu ya Bwaranda na Rushebere iri mu bwami bwa Bwito, ni mu karere ka Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace aravuga ko ibyo bitero byabereye ako n'ubundi ngo abaturage bari mu bikorwa by'imirimo
rusange isuku n'iterambere n'ubundi babiri ngo bishwe n'abasivile baguye mu mudugudu wa Rushebere uri hagati ya Kishishe na Kirima nyuma yo kuraswa muri ibyo bitero byabaye rero ngo byateje ubwoba bukomeye mu baturage basanzwe bafite ibikorwa byabo biciriritse cyane cyane abacuruzi abandi bajya mu bindi bikorwa ubwoba ngo ni bwose kubera ibi byabaye n'ubundi reka nkubwire ko Alliance Fleuve Congo 23 yongeye guhangana n'ingabo za leta ya Congo ni mu gace kitwa Bukombo mu gitondo cya kare habaye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo rigizwe n'ingabo za leta FARDC abarwanyi ba Wazalendo bo mutwe wa CMC ndetse n'umutwe wa FDLR. Imirwano biravugwa yuko ngo yabereye mu duce dutandukanye two muri groupement ya Bukombo ni muri territoire ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza ko imirwano yatangiye mu gace ka Bumbasha kari ku birometero bike uvuye mu gace ka Mweso n'imbere kandi ngo yo gukwira ano mu tundi duce twa Karambi na Shahemba. Nubwo rero ngo iyo mirwano yabaye ikaze kandi igakomeza mu masaha menshi kugeza ubu nta mibare y'agateganyo irashyirwa aha agaragara ku bijyanye n'ubundi n'imirwano aba bose bakomeje kugenda abahanganiramo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV reka mbashimire cyane kandi mumeze kwizera ko mumeze neza mukomeze kugira ibihe byiza abagiye mu kazi mugire akazi keza abagiye mu zindi shuguri ibintu ntago biba byoroshye hanze ahangaha abagiye mu zindi shuguri z'ubuzima namwe mukomeze kugubwa neza gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza amwirirweho mugire amahoro n'amahirwe.